Ti, če je bila zelenjava, je bila bučka, taka bučka. Bučka? Kaj bi pa ti česen, ker se tak bled? Dobar dan, moje ime je Anabel in danes kuham s fantom, no, s ta pravim fantom, Rimke, današnji gost in imela bo... Dober dan! Eno je to brez telefona, ali pa, da bi naslednja dva podcasta člani bila ful slaba. Ta druga opcija je nemogoče tako, da kar prvo, 1 leto brez telefona. A si videl, da je toliko spreta, da je potem težko posneti danski podcast? Prčkamo se itak, to se itak vsi prčkajo, ma fora je, da tipi se znamo sprčkati in odprčkati. Penekam, smo kul. Kaj je tvoj najboljši pick-up line? Ma jaz nimam neki pick-up line, zato ki jaz itak čakam, Ti si Matej Rimanič, jaz imam modro kljukico na TikToku in sem najjači. Ne, jaz čakam, da punca naredi prvi korak, kaj gremo na sladoled, obkroži Jane. Ej, Anabel, zakaj je to tako super? A to cvrči malo ob mene.